Ma omondi nina idhangu ya The Standard na idhangu ya The Daily Nation na niambia na mauvo ala mendhini wa idhangu ya The Standard nye nito wabiti wa mwanya mauvo alama ningeto wito idhangu ya The Standard ni mauvo makoneti ndi serikali kuitetea yuluwa mweka kutekwa nyara kana kwa nzia ite kuele kabala serikali na wete kana yothi konetwe ndini wasie kuisi na ndi idhangu ya The Standard ya site be the judge na ikatumbithia mavisa babona masito ma enembi alama weta kwetha makwatiwe ni alama ikusira kwetha me mavisa ma kuma serikalini na kubingwa kuno kikibathukanywa maikulwa yulwa makulwa mekibathukanywa endi headline kana mabola metoito ni be the judge kana either we musili niwa ukumi otio kana niwa kwamwa serikali ni konetwe ndini wa kukwata na kwa moikae kana vikonetwe niwo kwa mwete na kisomya mawaso na kweyonea mabisa amwe ma ando alama kuweta kwetha makwatiwe na kunyamawa makulyo meke vadhukanyo tuithi mauvone ala meithanguni ya keli ya The Standard imobo makonete mabisa makigo kunikiliwa isalu kwitha muthenyani wa iyo maosie mavuti alama konanitwe na asungi ma PS wa maunduma amweka fikirini Jacobs itina wa bomu muthenyani wake ile kuweta kwitha mathie na kuwa mutongo wemu wa mwika kuya kisioni cha Karioko Pangani kapina nikala maendete ombanone wa empowerment kana kwikia amwika vinya paletu na kunena na amwika su wakulilie mutongo iwo umwe athe nake amanenge chai netina wako thina monga leni chai kila womisie amwika masa kinini miasa kana manengiwe ngili 10 maane kati wa amwika mainyive miongo thanthatu maya amwika about 60 youths na manengwa ngili 10 mabikie na kuyana valaini matabisi youth leaders wo mwani olani Cecil Ouma apo ngembesa isukula kuifikirini Jacobs na komoto yakana yanite balaini ngali ya fikirini ya inambi ya kuthi Ouma aitonga ilobiesu na kulikangale na komotabya kana amwika masi ilobiesi yanete waletina kunethiwe na commotion amwika lange moka kusisane kyao kiendele 1990 Cecil Ouma awetokwitha kiwenza wangali na maume sema kwathwa na isasi na kusengwa sibitali ni omwe musini usu ilobi 19 prononzwa kutweka ni wati wa nithayo hapona rayo kana ibika hospitali unusu aweta kwitha ati wa nithayo fulani mwabisa amaka kunikiliwa isalome aweta kana indi ni mapenia asungi asuma wuti ni kana matumewe ndini wa kweka ukunikili kukonya kikucha youth leader Cecil Ouma fulani andomeki watoka nyimini kuandikithia statement kiseseni cha polisi wala nifikiri ni Jacobs ni umwe okwendeka kubika mobisi ni madisia kuandikithia statement onake ni mawala methanguni yake lithanguni syake ni maboma connect ndi maandamano wala matwaiwe kuya Mathare na Kiamaiko ene matwai sie maandamano mathienda kumana amwika elivala meweta kwitha makwatiwe kana mekiwe mbene makwatiwe na kutoa kundu kutesikie na yuni methenye 10 matesikie bala indi maandamano asu minite kuwa andu eli denwa methena ile kiatianisho bala indi mundu motiwe ni thayo muthenyani wayo wetwa kwitha indi eusese ya mundu mukomwe ula moito na wala withi katikati wa kisanga kiu na kabindani kuka kumosese ya athwa ni mwabisa ma polisi na kutiwa netha no musilamu no thiomo wa muthenyani wa iyo indi amwikala maite ne kiarie ulani Maxi Alias Maxi eskieta Maxi weta kwitha siwe kisioni chamwe oko kuyagithurai matuku miongo elima mwe thanthathu mwaka kabinani kala waendete musi Mathare alaindi nake ulaungi wetwa kwitha siwe matuku miongo 23 Juja Farm kabinani kala waendete kuikia seng'eng'i kitheka cho kila maimanathowa wetwa kwitha makwatiwe na mayisikie bala Maxi na munyanya maisikie bala ni chokitumi ene ndikisio chucha Mathare methitwa maitwa ise maandamano kwenda serikali kumaumilia na kuweta bala weta indi mundu mwe olowe pikita na kwa weta kwitha akonaniwe kana DCI ma post ye 2024 maimo konania kwitha ena gun
kana illegal firearm kwitha ena mavuti wathokanu na meya ewera kwitha mavuti asu avenia abisa omwe wa polisi na indi kutumbithwa makanze kutumbithwa kuwetekana kana ni wanted ni kwithwa ena ibuti kana avenia abisa wa polisi ibuti ni mbola maithangoni yake ile thangoni cia keli ni mauvo makoneti indi ngwatanio cia nthi cia Africa kana AU kwendeka hili kilele etina wa South Africa kusukumia ene nthi mandhingi ala meku South Africa na maina mathangu ala metikilithitwe mendeka kuma nthisu na kuciokethia mako ala matena mathangu metikilika ala menthisu wathokanu na meyao mendeka kuma nthisu bala indi kubikia muthenya ni wayo wa Kenya 84 maminite kuciokethia banthi ya Kenya kuma South Africa na balai ange mamini ndo toma ukulyo kwe mubya wa maundu manthe cianza kumatunga kwitha makwamite kumatunga ba nthi ya Kenya na misibi mitandao ni nate ike utembea yona ni ondo ando maende ya kuma South Africa na mao maendete makuoni kwitha mananenganete nginya matuko 30 mamoyo so thelile wa thambato on the ala mendi cia South Africa wiki thokanu na meya wala indi utongo iwa eyo kwende kwalikile no mianza kindu keni kitwano likile ngwatanio ila itha wakati wa nthi cia Africa wala indi katiba kana constitution ila ise ubitie miyo ya nthi cia AU kuweta kana ni kanengane tothacio wa ndambuka kuthindi isu cia Africa na free trade kana maundu ma utandithia bate ulikilelwa ni mobala mithangoni ya keli ithangoni ya katatu ya The Standard ni moboma connect indi maundu ma WhatsApp kethwa ndo enda namba yaku ile manika mundu no atone kutumia message WhatsApp atena namba yaku ama nato username tondo Facebook hithiawa tilas bogethwa na namba ni kana ulike Facebook utumia OIC to ni kana ulike Facebook oto WhatsApp ni cia ubicie nzia ye mwani akwikithia kana muno no ako text atena namba yaku atakana atatona umanya namba yaku kini tina kwitha indi kana muno kitha kisese ene ndi ala mendini wa group sikila thokanyo na ndoe na namba yaku imandike kana mundu ose namba kuma ngulubu nene kana autumie message WhatsApp you ageta mundu ayo text WhatsApp akethiwa at ena username yaku tuthi yoka atatonya mana namba yaku ni thiva ni mobwala mendene thango ya katatu mya kana indi meta yende kuseyo mandu kwikithia kana we na usese waku yana ndini wa metomele kana mitandao ya mekomokanilie ya WhatsApp mabana methangone ya katatu ya The Standard ithangoni ya kana ya The Standard mbope mabwala manengeto wito thangoni no ya The Standard makonete abduction kana kukwatwa na kwa kwanzite umanyika kwa ene nthi manthi ya Kenya kabina ne kalama utetea aki kana mausukumia mawalio kunthini wa serikali wala indi PS Raymond Omolo ukutetea kana deny subductions kana kuliana kana serikali ni konetyo na sieko cia kukwata na kwa muika wala indi ngaleko oli na weta kana serikali ni ailite kuekana na kutani na kuteka nyara ene mayo Omolo aitetea serikali na kueta kana moma ikonetyo nziani ona yatemwe ende moboma Omolo marienda ni tie na mubia wa kutetea aki cia ene nthi bindani ile na tumbitha cia amwe kati wa ene nthi alama na mayu alama kwenda kwikwa kala na menthini wa mubango wa compensation biasa kana ni ironical kuona mutongo mwendeni wa serikali ira ikuiba ene nthi asuma na mayu eweta kana serikali thiko netwe ona kutwe kana metikilite kumaiba me asia indini kati wa masito ala matumbithitwe bu rekati wa ene nthi mekiro thukanyo evo Bob Jagi ula ni mutongo wa Free Kenya Movement Bernard Kasavoli ula kwatiwe na kwa na kuweta etina kuka kueleza undu wa mabindi thawa undu manyamawa maikolwa no ula ko ya maandamano na kutapaka na mayailite kunene ya maundu ma serikali kana mailite ku criticize serikali mailite kweka serikali kathukuma huya wayo ni mabwala maithangoni akana so kwa tethango yu wekithe kana ni kwa atia masitwa na uyone kati wa andu ala mamini okwatwa kwa kwanzite kweleka na tina kuonekana na kuweta wandani undu manyamawa ni mobisa ma polisi undu manyamawa maikolwa makolyo meki bathukanyo wala serikali kuweta yothi konetwe ona kutweka sunu mailete kana makula no ula ukubothe ya maandamano kana no ula ukumusukumia kunena yulo wa serikali na serikali asitekana jo viko netwe maundoni asuni mabwala maithangoni akana ya The Standard ithangoni ya The Standard maboma konetwe kwamba tumesala kwa wopisa mausese imako wango chandika na makibo
na civil servants wala ni mekwithwa maya ambatu misala na wala ingi na mekwithwa maya ongelelwa mbesa cia security kana mekwithwa mekwata security risk allowance aindi alama na kwata ngili miongoli ne mwana mana monza yu methwa mekwata ngili miongoli na nyanya kusonga nambe ni kati wa kwa mbatu misala kwa maofisa maosesi pamwe na alama kuya ndwane bala methanguni ya thato ya The Standard. Ithanguni ya monza ya The Standard. Ruto cabinet dumped if he does, dumped if he doesn't. Tina wa high court kuweta kana indi cabinet kana maminister alamenthini wa serikali ya President William Ruto maibikie kiwango kila chende kana serikali kana maibikie 2/3 gender role kana aume aingi ni momenthini wa cabinet bandu ba kana indi kunengwa mithenya 120 kwikithia kana ni waliula cabinet yake ni kana kwikithia ni wabikia kilungu cha ile yulwa itatu cha gender role indi yetha kwiyo kuno kwake ni kwithwa indi ndeka kuolota new faces ndino mithenya ya nemuna miongoli jukite kwikithia kana ni wabendwanya cabinet ya kibala indi kati out of its 25 members 18 ni aume kilungo chukengi nicho kina akamemoka ina nengete mithenya miongoli mithenya ya nemuna miongoli kwikithia kana ni watia ni wabendwanya cabinet yake ni kana kwikithia ni waendanya na katiba kandi ya Kenya ni mawala methanguni ya mwanza ya The Standard. Mawala methanguni ndi anyanya ya The Standard wabo makonete kwambiwa kwa drama festivals ndine wa isio sike kwa nyawandi ya Kenya wale ndi byo wetu kana drama festivals ino ni sio siumbula inengo sike bitoka nyosi ya wini sia kusonga maundu ma uandikiwa mbathi maundu ma maskits kana kuandika madhao indi ni mambeye wa muthinyane wa iyo mawala maithanguni ya kenda ya The Standard ni mawoma konete governor put to task over 742 million expenditure kandi governor wa county yake Richo Eric Motai ni ile bathuki tunakwendeka LSA niki unatumeye million 742 mthene wa mwaka wake na wa 2024-2025 obathukanu na ila methia wa mabathitwe indi ile bathuku tunakulia kwelesya utumiku wa ilobi iso wetakana approved budget ya account iso ni 4.7 billion na indi we atumeye mwaka wa 2024-2025 atumeye billion 5 katono inya ovathukano ile simabadhiwe ya 4.7 indi lobile watumie mbeange kana ila watumie mbinge ni 742 million sitembe tukithie site approved ayendeka ailesie nike indi pena kisanga kingi kwetoka 90 bena 210 million siabadhiwe kwika maundu ma water and sewer kana kwa ile maundu ma KWO na kuthesia mitambo ya kunya yecha KWO million 210 weta kwitha itaye so tumiko na baine kula balasi ya indie niwe ile bathuku na kwitha indi atatona kuelesea ingi mulati ongi wa kwa industrial park ku Kapsorok kula watumia kanola badhiwe kimanza cha shilingi milioni 500 miongoni na kana 541 million ila sa badhiwe mulati wa kwa industrial park yesu balabe wetokana contractor ula onengeto uyoswa kwa industrial park yesu ebetwe million 72 sisio ka million 72 sisio ka lingi sio kudwa balasi aendie ni wili bathuku balaindi wende na kwatiwa kwikithia kana ni womile uthiwa utumiku wa ilovia thini wa county yesu ya Kericho mabala maithanguni ya 10 ya The Standard mavoma konetie bena bia wakana ni batonyeka kwitha bena fake test kits kana kits ya udhima wa HIV wamwena ndawa ingi fake ndawa cia kusia HIV pia kataka kana cia kuola mwenyu wa HIV wamwena ndawa cia Viagra na ingi cia kwika dialysis ya kidneys fake kwitha sinya ikite ba endi ya Kenya mabwama manike bomothiyani kana mombulule bomothiyani wa yote na kwitha indi mubia wa uiti kwitha wose obisenzama ye mwanya kwika ukunekeli wa sindu feke la sithia wa sinya kwa banthi ya Kenya indi beweta kwitha hospitali mwako ya Kilifi
kiki nombo kitina wa hospitali mwako ya Kilifi udona nitekana muomo kwiki wanthini wa dialysis na kuwetakana blood thinner isu itana thukuma na indi matangi ya muhusu itina wakwitha manoni ndawa isu iteo thukuma ulema weta indi test kitila siwone stona kwete false results either sika kwetia negative ya ubongo kana sika kwetia positive ya ubongo kendo kila kiwete kili lite kwitha mataronda kutangi ya thayo wa mondo kethani si kwete false information mobala maithangu ni 10 ya The Standard huyo wakwitha batoneka forced kana faulty test kit ndoku ndawa nthuku cia kucia HIV kana ndawa nthuku cia Viagra kwitha silikite na nimo icio kwi mathayo ma NMB ni mobala mende ni waithangu ya 10 ya The Standard ithangu ni ya 11 ya The Standard moboma connect ndi kawula wende kwa Sudan beweta kana over kana mbewa siana milioni 11 ni siaketo thima skulu kumana na kawosu palainde katika wa mwaka wa 2023 kubika 2025 meweta kana ando ingili 19 ni maminto tiwa ni thayo kumana na kawosu wende kuya Sudan walaindi beweta kana manenganite utalowaine ndala minto kukwata maumisi na minto tiwa ni thayo ithangu nesu ya The Standard page 11 mabala meithangu nesu ya The Standard ithangu ni indi ya 12 ya The Standard maboma connect othosia wa shares cia company wa Safaricom ila maudho cia kuya South Africa company wa Vodacom ni thia Kenya kwithwa ikwata 244.2 billion mamina othosa shares isu palendi tona mawoni maitokana ndongo yole kaloza mosokani maminita kuetakana ni maulia na banene kana maminita othacha mutatatla kana maminita othacha kwani kotini kusi ya kuthoua kwa shares isu cia company wa Safaricom kwende ya South Africa na kana company wa Vodacom Group walendi mekweta kwitha maudho Vodacom to acquire 6 trillion bewa ilobia 6 trillion mamina udho esiwa inde shares serikali weta kwitha 20% shares ratio ila government ya Safaricom na East Africa ikwitha thiekwata 20% niyo makwithiwa maikwata mabala metangone 12 ya The Standard dangone 13 ni maboma connect ndi unengani wa ibande palaindi new digital system reduces ID waiting kana yu Kenya maekete la amenya mingi kukwata ibande sio palaindi ndini wa county market la amenya 10 yoka ni kana kukwata kibande ala ndini katikati wa Musiwelobi no muthenya umwe na wikwata kibande chako eti na serikali kuumnya kana machine nzao mana thanthatu kwikiria kana Kenya menete la mono ibande mamina na kusiusi cia mawala methangone ya 13 ya The Standard tukilanlia thangone ya The Daily Nation tukilanlia thangone ya The Daily Nation mawo alama nengeto wito ni mawo makonete indi PS Fikirini Jacobs kwirithi la bathuku tina indi kuendekethia andikithia statement etino akisanga kila kinaende ya muthanyano wa keli sisi la ulani mutongo wa mweka thwani asungi make na kutiwa ni thayo mawala manengeto wito wengi ni mawo makonete kurishafuliwa kwa cabinet ya President William Ruto tulikama ubone ithanguni ndi ya keli ni mawo makonete mwito mola wende kumya kiyo chake tina wa mwana wake kwitha wa maandamanoni majenzi 2025 wetakana mwana wake atalete nake eweka ula wamwe kwatite kwisomo kumumya uchani ndi ndoto yake yatililwa katikati ithanguni akatatu ni mawo makonete ndi mubya kweka ukunikili wake science kwitha ukwatie silingi milioni ya 1.87 kana 187 million ni kana kwikithania kwa ukunikili wa mawome muisyo kana kututabasia kana kutabasia Kenya mawala memuisyo mokite indi bakwati ilobia 187 kana kumatethesia kwika ukunikili wa science ithanguni akana ni mabala manengete wito makonete PS Fikirini Jacobs tunakwenda kaandikithia statement etinaendi wa kikucha mutongo mwa wa moika sisi la uma kwitha nathio ni amwa masungi make maibe na mavuti kana kwikire kana ukunikili ni watwa igwa undu violate
Idhanguni ya thanthatu ya The Daily Nation maboma konete ndi President William Ruto kwiki ametalatala kwiki ithia kana ni weanesia mawatho make kana milati ila ikwamete ni aminwa ituna atwa icie kikalo na nzama ya maminista ni manikana kumanya undu matono mina milati ila yakwamie kana milati ila maambiisie mbewa usakwa ni munene wokite wa 2027 miasa kana indi kini kiutethese mamina milati isu ni milati isu ni kutethese ku win back Kenya ni kana kwikithia kana ni mosa usakwani wa matuku 10 mwezi wa 8 mwaka tathiendi makabine maminista suma minio betokithia shilingi bilioni 16 katono thanthatu ni kana kwikithia kana milati isu kwamete ni abikia na uthela ni mabala methangoni ya thanthatu ndi thangoni ya Mwanza maboma koneti President William Ruto kulisha for cabinet yake ndi kati wa amwaitu kana kati wa kalame ndini wa cabinet yake ni Rebecca Miano minister wa tourism kana maondo ma utalii Soipan Tuya wa defense Deborah Mulongo Barasa wa environment na Anna Wendot Cheptumo wa gender asuana mmoka ni kati wa alame ndini wa cabinet ya President William Ruto athiende kaindi kulisha for kana kwikithia indi ni cabinet yakina bikia to that gender role na indi twiminia mobo ithankonia komeni mobo ala matumbithite kukonia kana mobya wa kunikiliwa info track kuweta kati wa magavana ma MP ala mabikie na uthoko manesa na kati wa ma women rep ma ukamba ala matwangwete ni ebo Rose Musia wa county ya Makueni na kilungu cha 58%, Irene Kasaro wa county ya Kitui na kilungu cha 53% na indi wa county ya Masako na kilungu cha 52% ni kati wa ma women rep ala tongwete dini wa uthoko we Musio county ni sio ni mabola mithangoni indi ya 10 ya The Daily Nation thangoni ya 10 na ile ni maboma konete ndi amanyiwa mautumishi ala indi manamini na usikati kana ala mabiki tofauti muthanyani wa hiyo ni kana usikati wa uwani ulama atwa yese itino wakwata mwaki pala maleanile na kwitha makwati kana kwitha mo waiye ni maleanile na kuwa manyiwe 13 no mesikati wa uwani wa manyiwa 13 alama atiwe ni thayo muthanyo usuma mwaki usu wa bibie ni malile na makwani malile maleanile na kwani juu na jimethi wa mende na usiwa hukuni kilembeange ukwati wa kwikwa na indi kwa nyune kethi wengi imagine wa mwei wa kenda ni kana kwikithia kana nime ulecho na bondi kana nime usikati kana nimeendea na kupingewa ni kati wa mabola methangu nesu ya The Daily Nation bodi botwekia ngithilo huku ni kilo mathangu maitu ma umundi kwa tema mathangu asumele ni kana ukatema wasu kwa wethiano ndukathiva sana ndo tukwithwa twisi wakithia na mwani wetu wa ainimetu maumonde kimanisone cha Kenya University kwa yote ambao kuatiania na kilungu cha salucha ya kuma Motongoi FM. Nini tawabiti wa mwani.